19.5. Naselje Krajiška, traje bitka za Brod. Dobrovoljci stižu sa svih strana, pune vreće i odvoze na potrebna mjesta. Evo, ovo je privremeni nasip. Vreća složiti u podnožju kako bi se spriječilo curenje vode. Pričao da je nekao ovdje. Evo, dobro. Zdravo. Ne moraš zatvarati. Tiče, za koje ti radiš? Učeš? Ja sam slobodna televizija. Slobodni uvijek. A moram ovo poprati malo. Tiče, ovo ti nije turnir za bocanje. Ja sve Danas pratim. većeš na Facebook. Ovo je sad jednom u 100 godina i onda moramo to popratiti, tako? Pazite na se i gledajte se. Najbitnije. Use nase i poda se. Točno. Bog. Gdje si Antiša? Dobar. Evo, snimam ovo malo pa se vidi ko je radio, ko se bori, jel? Ovo niko ne radi, ja? Evo, ćemo dobiti slike, jer će biti tunel. Biće na YouTube, ja to objavim sve. Malo radi, malo snimam. Nek se vidi ko je radio, jel? Da, ovako najviše. Da, neka, pa mora biti malo i pauza. Sad se mene vato slikač, 2 dana nisam spao i sad se vati da sjedim. Uti, to je tako, mora biti.
Tu je Sava. Vodostaj u laganom opadanju. Priča se o dolasku novog vodenog vala, za sad ništa. Nadamo se da će tako i ostane. Tamo su pripadnici Hrvatske vojske i drugi dobrovoljci u radu. Gdje si, Jura? Moram te snim, čovječe, pa da se zna ko je radio, ej. Ja sam bio. Znam. Gdje sam bio? Gore opisa, ili? Da. Katastrofa. Da. Biće ovo sve okej. Brljak! Evo je policajci, moram sve evidentirati. Na sve strane se radi punom barva. Malo će ovo snimiti, idem nastav dalje raditi. Ovo neka ostaje za uspomenu i dugo sjećanje da se više nikad ne ponovi. Evo ga, Hrvatska vojska radi, svaka je čast. Treba krema, imam ja krema, treba. Znam ja da ti je. Imam, Znam ja da ti sve nosiš. Čubate mene bole jedin. Pola jedan. Baš vode sad. Neću. Dajte vajne vode. Bude ide. Evo snimaj vas. Moramo snimiti da se vidi ko je radio, jel? Ko ti je radio? Da. Ko ti je radio i ko? Biće na internetu objaviti. Ste moći vidjeti. Ajde bar. Kaj? Stop! Sad. Telekomunikacija na dijelu. Predsjednik Republike. Ovo tamo.
Nećemo stajati, čarek, vodimo. Vlado! Vlado! Ne skinite ovo i 10 vreća, idemo sve na palu. Možeš tu na hrpu, nema već. Idite mi. Kuda? Idete na ovo. Može, ajde. Odite samo isti ljudima reći. A maksimum će vas ovaj prvi. Evo. Pa uzimaj svi. Pari se, ne vata. Se vata i ovamo zbiljniji stvari. Treba nasuti onu naš plaž, evo od garanja ima malo sam, volko nek nam nastoji, da imamo ovo za... Ajde. Ima kaj, ćemo 3 dana već ranki. O, gdje si školski? Sad te moje reklamiram. Stavit ću ovo na YouTube da te ljudi vide se borio. Borimo se. Svi se bore. Svi se bore, da? I treba tako biti. Tamo u daljini vidi se da je nova ekipa. Sad se stiglo do ovdje. Moramo s vama, ej! Ej, idemo i mi, čekaj! Ej, idemo i mi, ej! Mi ćemo raditi teblu! Biće. YouTube! Opća mobilizacija. Svaka čast Brođanom, dobrovoljcima i ostalim koji su došli iz drugih mjesta pomoć gradu Brodu da se obrane od ove silne vode. Evo. Kraj, da snimim i sebe da sam ja tu, na kraju ću ostaviti znači kameru, idem raditi. Živio Brod zauvijek.